Şaylo'da eski bayağı Nadir degen bala şaylandı. 19-11'ge bizden taza talapkar utulup kaldı. Sebebi degende bular уже korrupsiyal yol bilen boluptur. Nadir degen bala Hasilov atası şu yerde işte elden kanı sorup kelgende. Balasını ötüp duruyorum. Biz yaş bala yemi жақсы дейт desek, бұл бала атасынан қиын шықты. Жегіш бойынша şu biz karşı çıktık. Azdık kıldık, ne olaydı ama. Aylavuz yok, mizam çekinde az kayırlavuz, birlikte kayırlavuz. Köp korrupsiyalı işleri var, milyon akçalar. Bunu yemi kamçı taşıyıp kayırlavuz, cazavuz yemi. Bu bizim Nariman Aylı Hükümet, bunlar bu zaman bu. Men çıkılı başta var yoktu ki. Murunku Aylı Hükümet'i kim uşular getirgen bile Ulukbek Rahman? Uşular getirgen değil, al Ulukbek diplomu anda bunday deyip aktalıp çıkıp ol bala bir satıyor cesatkan mıyız? Bu kararını. Yani meylemi desek bul bala aşağıya bizim buna yönekeli bizim ailede kaç intriga kılıp intriga kılıp birlik buna koşu olup alıp buna bana nimenin gubernatörün rükûat aparatı var. Murad Ildeşe var. Koşul buna tavaktaş bu. Bilgileşip alıp demek ki o tasiri bilen Kırgız testten ötken emez tekşersin şunu. Екі жолы Бишкектен билеттен қандай жол өтіп қалды мен таңғала. Бұл Қырғызша білмейді. Біздің Қырғыз өзіміз жоғарғы білімді балдар тест зорға тапшырып қандай өтті бұл. Мизамды сыйлаш керек. Ананы келіп депутаттарға ақша беріп үшін де бізді қолдап жүре береді. Hazır çornilerde hem akça verip жалдатып алып Onu bilmeyeceğim onu. Nece siz daha söyleyiniz mi? Aytıkça. Ne oldu atıyorsunuz? Öte narazımın Nariman Aylı Hükümetine. Cer ala turgan bolsong, kimin jerin yok Narimanga gel. Cer satar Aylı Hükümetin balası bu. Atası Hasilov Karatay'ın jerin büt jetim jesir kızlardan sortunun bir eki özüzden işlegen baldarga aldırıp 7.000'den 5.000'den koluna verip joktor ala verit akçam. Ana ömür boyu jer alalday oturat oşolar. Atası da Aylı Hükümet boş degen be. Atası Aylı Hükümet bol. Atasından balasını ötüp atdı. Kim ile atı? Hasilov. Nasircan. Ana balasını ötüp Bu hemen Nadircan Hasilov ha? Nadircan Hasilov. Balası. Nariman Aylı Karasu'nun en çok Nariman Aylı Hükümeti çok nasıl deniyor da? En köp. Jey turgan jer, kuymaktı jer, çoңдорда kızı atmagan. O başçımız var Teşevayev degen. Onun Karatay'da gektir jerleri var. Bala çakasına oşal karmap atat bunu. Oşal kıldı tukurup. Ötkende bir getiriz almashtırganda hem oşal bala girişken. Tünü men okuşum ele zvant ettim. Zvant etsem eceke özüңüz çeçkile dep başını tarttı. Dağı oşal girişti hazır. Mına bışıkanı kolga alıp koydu da. Biz hem bolsa Nariman'da bölünüyoruz. Karatay menen Langar, Osman, Beşmoynak bölünüp çıkıp ketemiz. Bölünüp çıkıp özünce Aylı Hükümet bolabız. Karatay sentir. Atıcağınız aytıp koyun. Ulukbekova Begayim, Elagart'ın açışını emgek singirgen mugalimim. Karatay'da 40 yıl işledim. Profkom bolup işledim. Anan emi şu özüzdün baldarız özüzdü teveli olsa yanın çığa degende. Eline kızıkıp koymayın şu. Teşebayev elge kızıkış gerek. Özün yerine kızıkpay. Buna yerlerini çıkıp tağıp balдар jetim jesirlerini bölüp bereriz dep buday şeyip koydu. Hadi balдар düjün ötten. Hazır hem çornuylar geliptir buna. Tur emez şu. Hafız jotlu kandidat çыңыз degендeki. Da kim silep beredi? Maçın 11 aprelde жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болуп, Нариманда да бир чыр болуп, Айыл Hükümet шайлоо бир аз атка жылды эле да. Бүгүн мына эки кандидат катышып шайлоо болуп, сиздин атаандашыңыз 19 голос менен алыптыр. Негизи шайлоого кандай пикирдесиз? Бул жерде кандай кызыкчылыктар болуп атат? Өзүңөр билесиңер, бул Нариман Айыл Hükümeti бир жакшы жагынан чыкканын биз азыркы күнгө чейин уга элекпиз. Ошол эле бир поисковиктенби, Google'данбы издеген болсок, бирөө соттошту, бирөөнүн жерин Айыл Hükümeti сатып берди деп күнгө чейин ушундай маалыматтар токтобой чыгып келет да. Анан эми бүгүнкү шайлоо боюнча айтып кете турган болсок, бул шайлоонун içindeki маселе боюнча сөз жок. Бул толук мыйзамдуу эле өттү. Баягы бюллетендер боюнча içindeki bagы нарушениялар боюнча мен бир нерсе деп айта албайм. Бирок бул шайлоонун мындай жыйынтыгы эми буга чейин дагы эми биз мындай күтүп эле келгенбиз.
примерно ушундай болот депчи. Себеби өзүңөр билесиңер, бул жерде көп факторлор бар. Көп факторлор бар. Эми аны айтып отсак, булар эң негизги, булар бир фактор кармап алган, ошол бир кандайдыр бир баягы адамдын бир улуттук сезимине ойноп, ошол сезимди эле булар ошол депутаттардын үстүнөн ошондой баягы психологиялык жактан баягындагы кысым басым жасап туруп эле биз ушундай болойлу, алдырып койбойлу деген кандайдыр бир ушундай бир мыйзамсыз иш аракеттер менен бул малга чейинки шайлоонун жыйынтыгы ушундай эле болуп келген да. Азырында деле ушундай эле болгон. Ушундай эле болду деп эсептейм. Бирок шайлоонун ички жүрүшүндөгү маселе боюнча сөз жок. Мен аны бир нерсе деп айта албайм. Аты жөнүңүз кандай? Аты жөнүм Мамажунусов Чыңгыз. Ушул Нариман айылдык кеңешинин депутаты болдум. Азыр деле депутатсыз. Жаңыдан